Murigeria chingaki mega ye Christmas n'umwaka muya yabererange bono nigo kuborigwa kwarurwe gochiasa abantu bonsi gosanga na bari batari kwenyara abuna bono chintakana ase gikundi kia inua yatima nigo bono Lucy bochero yoro mo director bwe gikundi ekyo aendekire buna nigo barachi gosangane chintakana ase orphanage ya Kiumbu Holiness ase bono baraire chindagira chianga na boigo ebinto binde ebinge nebinto binde ebinge bunenchire moyo kobakonya kwegenderia nigo bono baruru okoboria ochiasonde bwensi oraganie kubwatesia achiche aroro bunenchire moyo kone kiango sanga bale Christmas no mogoko ochiasa chintakanicho. Mimi ni kiongozi wa kikundi moja inaitwa Inua Yatima, ilianza 2015. Tunasaidia watoto ambao hawana wazazi. Tuko na mipangilio ama plans za kwenda kutembelea watoto pale Kiumbu December hii 20th. Nimewakaribisha nyote mkuje tupate kupatia wale watoto smile, wafurahie pamoja na sisi msimu wa Christmas. Jambo lingine, Kiumbu tuko na kijana mmoja anaitwa Victor, tunamsomesha ako University Lukenya. Tulianza na yeye akiwa form 1 mpaka sasa ako university. Wenye mtakuja huko hiyo siku mtaweza kukutana naye. Hii Christmas tumejiandaa vizuri, tunataka kupelekea hao watoto chakula, tunataka kuwapelekea nguo, tupike chakula tukule pamoja nao. School fees tuweze kulipia wale wenye tutaweza. So Mungu awasaidie sana, awabariki sana tunapoendelea kusaidia watoto wenye hawana wazazi. Ande twabere tugokora shughuli yo gukonya abana ba chintakana bali Kiumbu batabwati abaibuli twarabaire na barabu ase matukatari make, but mostly tukonyorana na barabu during Christmas. Ekere yenere ngakiri tutakere go oroke bwanchani takere go share iliegere na barabu banyore ekibakulia banyore ekibakubeka muno ekiagera na barabu mbaganiti obwanchani buna mwana onde bwensi gose muntu onde bwensi aganiti konyoranere obwanchani a celebrate Christmas. So yangu ni kuwaomba wahisani, kuomba marafiki zetu wherever you are, kila kidogo tu naona umebarikiwa nacho. It doesn't have to be something big. No nyora no vitu mimi tulivere nyole 5 nyole itoke kurmuondo usonyole nubwate ka shiringi chao iko myoto konyo to maintain intunga kama ugo chiabu na inu goroko ne sukali ekire yamo umusaada buno ino ortoganetie eliegera na intu abana abali tukiri na baro banyale basherekea una abaito bago cyabasherekea chinseito. So don't feel like tubwati kendo oranyale gocha na kero. In fact nande we encourage you onyo gocha kutoka litu kiri no ole nando to join egera to ando go celebrate na abana bali kero to gocha goikoro activities neji nyingi nto kole michieso na barabu nto saba na barabu to tere na barabu nto tenge na barabu nyoko bwate no nijito inyomba ya toletere chianga toletere bikoro tuko bwate uroche bi bana bawo byabakeire gose byabeire binge nabo kurusia peyemo otomente kera ntubwate binde twanyaze ko bato togokonyi kurwa basani babire batatu kubanali. So we encourage everybody to come on board, and we encourage everything to be brought to us egera tunyaka batogokonya abana aba anasa oyo gukonyara monne ndagira kere ndagira tali yeri tukelirio kabana bambo bwate bayiboli babekene.